Democracy satpa leibak amada leiriba leingak amana lamdam maduda sasan tawba ngamlaktraba law and order ngakpa ngamdraba leibak aduda kangkhong chaiduna makoina waroisin ama purakpa ngamlaktraba matamda leingak adu muthattuna anouba leingak ama semnabagi tanja pibagi hak ase leibak adugi president da leigani mahaki khuyek loina leingak adu leitre assembly adu mathau tawhandaba legislature singi sakti lauthokba aduga president aduna lamdam adugi law and order hak thengna yengshinba mahaki power da leiba masibu president rule haina khangnagani khangminnasi ngasigi video da democracy haibasigi wahan toka loinana president rule gi matangda hena kuptana amadi Manipur da hauzik lairiba suspended animation president rule gi matangda so mayek sengna khangminnase ahan mukta da punsi maikena mayambu taram lokjare ahan bada ekoi democracy haibasi karino kupna khangminnase democracy haibasi yamna samba wahida haiba taragadi democracy haibasi prajana khanba mihunna leingak pa lamdam adubu sasan tawduna panbasibu khangnagani class 9 gi NCERT gi civics gi textbook ta asumna iri Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Manipur da handokpa taragadi democracy haibasi prajana khallaba mihutchingna punsillaga semba leingak aduna leibak adubu chalaiba masibu khangnagane. Democracy haiba wahishi hek palakpada America gi one of the greatest politician Abraham Lincoln gi yamna famous oiba wahi parengse palamdaba haibase chaglukta morok me phayawdabaga managani khalle. Mahakna sumna hai government of the people by the people for the people shall not perish from the earth. Leingak haibase praja miyam gini praja miyam na khanbani praja miyam gi damaktane masibu hek kaidana khangna chaliba makai leingak ado mara chetkane miyam na yaba leingak oiduna kuina sangna miyam ga loinaba ngamgani haibane adubu hojikti masigi wai parengsida hena kupthana khannaningai oiba wafam kaya su thoraktaba nate miyam gi damak leigadoriba leingak asida yawgadoriba miyam gi mihuching haibadi aikoi gi lamdam asida haiba taragadi member of legislative assembly shamna MLA sing asi mayamna khangadoribane adubu matang sida amuk makhoibu kamdongna khallibage haibase khannaramdaba yaro hairiba mihut khanbagi thabak asibu aikoina election haina khangne election vote haibasida praja miyamna maning tamna makoina phai khanba makhoigi mihuching akiba ayetpa yawdana khanba ngamnabagi damak haibadi election adu free and fair oina pangthokpa ngamnabagi damak constitution of India na hakthengna sakti piba election commission of India samna ECI haina khangnaba constitutional body asina daita logane sinba langba tawgani election khudingmak aki akhang amadi yaikhai thingaiba ayetpa yawdana maning tamna voter singna vote piba ngamnabagi daita khudingmak ECI na logane asomna ECI na masibu ngakna satraba haibadi election adu niyom chumna pangthoktraba adu oirabadi election tawrabasu leingak aduna chalaigadoriba leibak ado democracy chatba leibak amani haibada lalagane democracy gi wanthok leitre maramasina ni malemda khwaidagi chawba democracy chatpa India gumba leibak amada election aduna free and fair pangthoknabagi damak awareness camera mama tattana pangthoklibase amadi free and fair haiba wahi sha tattana taribase makha lakchadringai mathaki wafam sing asida sijinnariba English ki wahi kharagi wahan thoksing pijaramge Constitution of India haibadi India hariba aikogi leibak asida chatnagadaba amadi chatnaroidaba chatna pathapsing do's and the don'ts tawgadaba amasung tawroidaba amadi citizen amada piriba haksing amasung law mayam ama madugi maramda kupna iraga thamliba lairik adubune constitutional body natraga constitutional institution natraga constitutional organ haibasi India gi constitution aduna hakthengna sakti piraba amadi atopa kanamatagi makhada leitaba maning makha tamna thabak tawnabagi sakti piraba independent body adubu khangnagane khodamoina ngasai election commission of India Union Public Service Commission UPSC State Public Service Commission SPSC Finance Commission of India FCI panbayai aduga government haibasina praja miyam gi yaifanaba lanthum ngaknaba constitution da yawriba law kaya adubu praja miyam da chanhanba ngamnabagi dama election tawduna miyamna khangalaklaba mihuching aduna punsillaga semliba mihut kanglop adubu khangnagane asomna government da yawriba mihuchingna kari tawgani kamdongna election tawi MLA singna kamdongna leibak ngai member of parliament karino lok sabha karino haiba kumna khangnabagi damak channel asida hanana miyam da phangan kharba video lok sabha amasung rajya sabha hairiba video asi ningthina yengbiu khangdaba kaya khangane description da link hapcharamge makha laksage democracy haibasi kharage hena kumna khangkise democracy haiba wahi asa greek ki wahi dagi lakpane demos haibadi praja miyam aduga kratos haibadi sakti power punsillaga prajana lengakpa haigane masi Greece hariba leibak asigi ariba Athenian leader Cleisthenes hariba nupa asina 507 BC da hawdoklamba lengak makhalne masidagi hawraga democracy haiba wahi asa puklakhibane yamna anganba matam asida Greece da praja singi mihutna lengakpa hawkhre adubu nupi amadi minai singdadi mihut khanbagi sakti piramde asomna Greece ki mathang Rome da muk democracy gi lengak yawarkhi adubu hawjik chaniriba democracy gi mong asigadi yamna khenaba leikhe
Greece chanariba democracy mong asina direct democracy ni. Aduga Rome da chanariba asina representative democracy natraga indirect democracy ni. Hariba democracy makhalani sha makada kumna amuk nei nazarke asumna 27 BC aswai pawba chanaraba matung Middle Age matamdadi monarchy system amuk lakre. Ningthawna lengakpa amadi mahaki charun suruna amuk lengakpa dictatorship ki lengak kaya mathang lakre. Asumna 17th century gi France revolution gi matung USA amasung France da modern democracy gi yumpham thonba hokre. Modern democracy habasidi leibak adugi praja makhal khudingmak mihut khanba khakta da natana hiram khudingmakta chammanaba hak phangba dubune. Haujikti prithibigi mafam ayambada khara khenaba leijarabasu democracy gi lengak loina leire haiba yare. Matawasumna India dasu British ki loilam makhada leiramlaba matung 1947 gi August ki 15 da ning tamduna Constitution of India semduna 1950 gi January 16 gi chanaba hauke. Masigi matang 1951-52 da general election pangthoktuna Indian National Congress na government semduna Jawaharlal Nehru na India gi ahanba prime minister amasung Dr. Rajendra Prasad na ahanba president oiduna mapung phaba democracy chanaba leibak oiduna lakhe. India hariba leibak ase prithibigi khwaidagi chawba democracy chatpa leibak amane. Haibadi world largest democratic country amane. Maramdi prithibida democracy chatpa khwaidagi mishing yamba leibak amane. China na prithibida khwaidagi population wangjarabasu makoidi democracy chatpa leibak aman nate communist leibak ne. Mafam asida sengdokni mo wafam amalai madudi mamangi channel asigi GDP hariba video aduda India asi world gi population khwaidagi wangba anisuba leibak ni haikiba wafam amada masibu react tawduna comment da India asi mishing khwaidagi yamba ahanba leibak oire haina phongdok pirakpa yawe. Hauji asengba record oiba data gi matungina India ase anisuba mishing khwaidagi yamba leibak adumang oire. India gi mikok thiba census report ase 2011 da Office of the Registrar General and Census Commissioner Government of India na piba official report ki matungina crore chamaga kunma thoirom moire. Aduga China gi mikok thiba gi thabak toriba department 7 National Population Census of the People's Republic of China gi 2020 gi official oiba record ki matungina crore chamaga nifu ma thoirom ne. 2011 gi census report asigi matung India gi oiba official census report leitre. Maramasina official oiba record ta India si hauzik phawbi oina anisuba mishing khwaidagi yamba leibak oire. Atoba website kya na piriba population asidi pokpa sibagi demographic data adu da yenglaga hotpa oithokpa yaba estimated population adune. Asengba official oiba record makti nate masigi estimated population ase website ani haibadi worldometer amadi United Nations ki estimated population da mayek sengna palle. Wari maka laksage asumne India mapung phaba democracy chatpa leibak ama oikre. Assembly leikre parliament lingduna Lok Sabha amadi Rajya Sabha leikre. Mapung phaba democracy gi lengak leinabagidamak news print media amasung electronic media ase mapangal kalanba yamna mathau tai. Ganatantra chatpa leibak amada I paugi hiram masina lengak adugi asoiba kya nainaduna apapata khudingmak miyamda khangannabagi achouba daita kya makoina lauribane. Amasung maning makha tamna thijin humjin mangamnabagi shakti kya sine. Asumna media gi maning makha tamba si Indian Constitution gi Article 19(1)(a) da ningthina pallibane. Adubu mafam sida hangba yaribo wahangdi democracy chatpa leibak hairaga election tawduna prajana mihut khanbaduna hekta democracy ni haiba yarabra haibasine. Vote tawrabasu prajana mihut khallabasu democracy oidaba dictatorship gi lengak oiba leibak kaya su leire. Dictatorship haibadi mioi amakhakna mahaki apambada chana patap semba mahakna pambadu yare pamdabudu yade haiba mahaki mayokta leiba mi khudingmak hatpa tuppa ot naiba kihan khanganba amadi kanagi su wa tadaba mahakaki apambada semba lengak government adubu dictatorship ki lengak ni haigane. Karigidamukta aikoina dictatorship ki lengak ase khwaidagi tamthiba akibagi masak oiba lengak ni hairiba karigino. Yes, dictator haibase adugi matik khudong thiningai oe. Sopnam sasangi lengak adubu chalairiba dictator oriba mahaksina sakti adumak pairaga leiningbagi wakal londuna apapata khantaba ngamlakte. Makoina praja miyambu makoigi khubam nungda thamninggani. Makoisha yamna karam chawgani. Pen banairoi yamna greedy oigani. Amadi masa khaktagi khanba selfish adugi matik oigani. Senja thumja dasu angam phangna chenagani. Makoina rule tawduna leibak adubu maha khaktagi wakal londa chalaiba pamgani. Mi amakaki wakal londa leibak ngakpa haibasina leibak adugi chakot khongthang dasu adumak thenthagani. Yamna sathiba dictator kharga maming pallabada China gi Mao Jedong, German gi Hitler, Russia gi Joseph Stalin, North Korea gi Kim Jong Un maming panbe. Mao Jedong na China gi farmer singbu industrialization gi revolution lakna bo honarakpada paktakna na sinmi crore mangarom hatke. Mao Zedong gi wari matek ama hanagi video ethnic violence in Manipur gi ahanba sarukta panjakre aduga Hitler gi su channel asida komda naina jakre. Yengbidri bo iragadi description da link pijaramge soidani yengbiu. North Korea gi Kim Jong Un na sathi basidi angakpane.
Mahaki prajasingbu mahakna yadaba thabak amata tawba yade sam kakpadagi hauraga chaba thakpa cinema drama phije chakche kari cinema yengani phone da kari yengli karamba website changi haibana chingba kudingba mahakna apamadu tawgadabane praja miyamgi privacy haiba ma leite Kim Jong Un gi government na mipum kudingma control tawgani mahaki mayokta wa ngangba yade aikoigi luchingbasingda sauninglakpa pelaktaba matamda social media da print media na chingbada troll tawba criticize tawriba mayam asa North Korea da oiramlabadi nahana amata hinglamlaroi asumna dictatorship ki lengakta prajagi ning tamba haibadu leiraroi adubu maswai sida ngaklibadi North Korea da su election pangthoi democracy chatpa leipak ama ni haina claim tawribane North Korea gi official maming da su Democratic People's Republic of Korea haina mamang thangbada democratic haiba wahi si haptana maming tholibane adubu North Korea da pangthokliba election sidi atai lebaktagi tongale Kim Jong Un da vote pidaba mido anti national ni haigane mahaki mayokta thorokpa candidate hatpa tupa ot naiba tawduna candidate ohendabani pauche radio electronic media da mahaki wari ngaktane mahaki mayokta wa mata ngangba yade hek ngangbada leipak nungsidaba mini haiduna tamchina ot naigadoribane hatkadoribane maramasina democracy haibasadi election ado free and fair aki akang yaudana voter singna apamba candidate khannabagi hak pigadabane voter khudingmak vote thadanabagi khudongchabadu pigadabane madu natrabadi North Korea gi democracy ga khenaba leiraroi adubu amuksu dictatorship lengak asina leibak amagi chawkhatpagi khongthangda khongjel yangna chengkhatkiba leibaksu yaudaba nate asigumba dictator adudi mareibak nungsijaba miyamgi damak khanba kathokpagi gun chenba lusingbasing oigale makoina dictator oikibagi maramse hattabana masing yamna leiriba mahaki lamdam adugi yaitong khamdongbasing adugi asoiba mayamdo chumthongnaba hotnabada sumnam sasan kharasu darkar oirakpuduna maram moiraga dictator oikibasu yaudaba nate Kudamoina China gi single political party Chinese Communist Party gi government asigi luchingba China gi president Xi Jinping panbe ai mahaki matamda China ase angabu phangna chawkhatkrabane world superpower ni hairiba America ga chawkhatpada lamjel tanaribane Xi Jinping dictator oijarbasu maribaki khanba chawkhat thawrangda thawai yawba luchingbane asumna Adolf Hitler su dictator ni hajarbasu nakalamada maribaki damak adugi matik khanjakiba misak amane economic collapse tawraba Germany industry revolution da khumang chawsinna changsilaktuna sel thumda mikha pondaba leibak ohenkribane maribaki naha kaya thabak phangdabagi samesya kohankribane amabuere dictatorship lengak haibasimadi afaba lengak ti sungna nate prajagi ning tamba manglabane maramasina democracy haibasina tungkoiba mara chetpa lengak ama adumak oigani maramdi mayam punna mayamgi wakhalonda leibak semgat sagatsi haibane Prithibi dictatorship ki lengak leiba leipak ama ni natana atai chawkhaliba leibak khudingmak democracy chatpa leibak ngaktane asumna India ase khwaidagi chawba democracy chatpa leibak oiduna chawba lengak ama leiba chahi manga gi tamadu mapung phadringai issue amadagi natraga problem amadagi leibak irang thokduna law and order maintain tawba ngamdraba state government gi missionary sing fail oiraba matamdu da state emergency lautoktuna government adu mathau tawhandaba legislature MLA singi sakti lauthokba state adugi thabak thoram amadi law and order khudingma leibak asigi president na supai paisinba president gi makha da leiba masibu president rule haina khangne masi Indian constitution gi article number 356 da asumna mayek sengna panduna yawre President state adugi governor gi kuthangda e pau logane amadi mahaki kuthangda state adugi law and order security gi thabak thoram khudingmak hakthengna yengshingane Article 356 ki matungina president rule lauthokraba matung tha ani gi manungda state aduda normalcy leitrabadi amuk makha tana house ani haibadi lok sabha amasung rajya sabha ani maki ayaba loraba matung tha taruk amaga amuk sangdokpa yai asumna mathang phibam matamgi matungina tha taruk sangdoktuna sahi ahum phawba president rule thambe yai India da 1950 da constitution chanakhraba matung ahan boina Punjab da 1951 da president rule chanake president rule se chai ahungi matung da su ECI na state aduda election pangthokpagi khudongchaba leikiroi harabadi house ani maki ayabagi matungina amuk chahi ahungi makha sangthana adumak thamkiba yai aduga president rule khwaidagi masing yamna thamba state asina Manipur oire Bharat na 1947 gi August 15 da ningkha tamlaba matung Manipur ase union territory oina masak khanglamke Manipur na 1972 gi January tang kunmathoi da the North Eastern Areas Recognition Act 1971 hairiba ek asigi makha da statehood phangre statehood phangdringai mamang amasung matung handakta nauna February 13 gi president rule asiga yauraga ngasi phawda president rule 13 rak chanakre aduga Uttar Pradesh na mapalag oiduna president rule masing khwaidagi yamna thamba ani suba state oire Manipur da hairiba president rule 13 rak thamkibase matau karamna chanakibage amasung samlappa Manipur ge political history edu amuktang ningsingminase Manipur Na British ki makhuttagi 1947 gi August ki 13 da maning makha tamba leibak ama oihoroba matung ahanba election oina 1948 ki June 13 dagi July 23 phawba pangthoe
हाइरिबा इलेक्शन असे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ने हाइबदी चई 19 की मथक्ता लेबा म्यूइसिंगना वोट थादबा याहंदुना पांगथोकिबा इलेक्शन ने अदुबु मसे मपुंग फाबा डेमोक्रेटिक ओइबा मवोंगदा पांगथोकिबा इलेक्शन मक्ति नते मरमदे इलेक्शन असिदा सरुक याबा याहनख्रिबसे सुमनगे अकंगनबा म्यूइ कांगलुप खर खक्तने यामदा चाउथोकचनिंगाय अमना हाइरिबा इलेक्शन असिगी मरमदा चैट जीपीटी अमसुंग गूगल एआई दा सोइदना असुमना हाइबा थेंगनगने मदुदी द फर्स्ट मणिपुर स्टेट असेंबली वाज इलेक्टेड इन जुलाई 1948 based on universal adult franchise. This was a significant moment in India's transition to democracy. मणिपुर की 1948 की इलेक्शन असे इंडिया ना मपुंग फाबा डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमा ओइरंगनबा होनबगी यामना सिंगथानिंगाय ओइबा अहानबा खोंगथांग नि हाबसिने समना इलेक्शन पांगथोकपसे मणिपुर ना इंडिया दगी हाली अमसुंग डेमोक्रेसी हाइबसे मणिपुर दगी युमफम थोनबा हौखिबनी हाइबने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फावबा लेजिंगै मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशन लेदुना असेंबली थमदुना इलेक्शन पांगथोकतुना डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट फॉर्म तौखरबने हाइरिबा इलेक्शन असिदा पुन्ना सीट 52 लेखे तंपाकी 30 अदुगा सिंगी 19 मुस्लिम की अहुम अनि अमना महाराज बुद्धचंद्रना नोमिनी दा थागतपने मतमसिदा हिजरम इराबोना उलौ कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी कारकपने अदुगा महाराज कुमार प्रियोव्रत सिंहाना चीफ मिनिस्टर की फम पुखे पॉलिटिकल पार्टी अमतना मेजॉरिटी फंगदबना कोलिजन गवर्नमेंट लेखे असुमना 1948 की अक्टोबर 19 दा दरबार हॉल दा अहानबा असेंबली सेशन फमखिबने मस्वाई सिदनी पूर्वांचल प्रदेश सेंबगी वाफम पुथोरखिबा अमदी मसिगी मायोक्ता हिजम इराबोना लेखिबा मतांगसे चैनल असिदा हानना सेमजखरबा जननेदा हिजम इराबो की पुंसी वरीदा कुमना पंजखरे हाना येंगबिद्रिबा ओइरगदी सोइदना येंगबियो डिस्क्रिप्शन दा लिंक पिजरमगे मसिगी मतुंग 1949 की सेप्टेम्बर की 19 दा महाराज बुद्धचंद्रना मर्जर एग्रीमेंट साइन तौनरबा मतुंग अक्टोबर की 15 दा मणिपुर असे इंडिया की पार्ट अमा ओइरे हाइना ऑफिशियली लाउथोकले असुमना मणिपुर असे पार्ट सी स्टेट ओइना मसक खंगे हाइबदी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट तौबा चीफ कमिश्नर अमना मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन पुंबा पाइगदबनी हाइबने मसगी मतुंग इलेक्शन पांगथोकतना लेरकपुदुना 1954 दा इलेक्शन पांगथोकतुना प्रजासिंगना खनबा म्यूसिंगना सेंबा गवर्नमेंट अमा थमनबा अकनबा इहौ अमा प्रजासिंगना चंगसिलमे इहौ असिदगी स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956 की मतुंगिना 1 नवंबर 1956 दा मणिपुर से यूनियन टेरिटोरी ओइरे मतमसिददी चीफ कमिश्नर अदुमक लेजरबसु टेरिटोरियल काउंसिल लमा ओइरबने टेरिटोरियल काउंसिल हाइबदी लेबाक अमगी मनुंगदा ट्राइबल सिंगना नमना ताबा अकंगनबा मफम खरदा मखोइना मसागी मरमदम अदुगी अकंगनबा हिरम खरदा हाइबदी साखोत थौरांगा मरी लेनबा थबकसिंग हक्सेल लाइक लाइसु साना खोनबा अमदी मखोइगी ना चनबी लम लोन चिंगबा अमदी लमदम अदुगी रिसोर्सिंग योखचदुना थमजनबा मसाना मनिंग तमना ngaksनबगी तोंगानबा शक्ति हक अमा पीबुदुबुने अकंगनबा मफम असगी एडमिनिस्ट्रेशन की थबक थौरम खुदिमक टेरिटोरियल काउंसिल अदुगी म्यूटसिंगना पाइगने अदुगा लमदम असगी लॉ एंड ऑर्डर अमदी सिक्योरिटी का मरी लेनबा थबक थौरमसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर की मैनेजमेंट सिंगदी सेंटरना पाइगने सौखत थौरांगी थबक खुदिमक की फंडिंग सु सेंटरना कुमना यंगसेलबा मतुंगदा काइथगदबने टेरिटोरियल काउंसिल हाइबदी स्टेट नत्रगा यूनियन टेरिटोरी अदुगी मनुंगदा ट्राइबल पॉपुलेशन सिंग अदुदा पीबा हकतुने मसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 244 6 शेड्यूल दा निंगटीना पल्ले 6 शेड्यूल की बतुंगिननी टेरिटोरियल काउंसिल नत्रगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेंबुदोरिबसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाइबसिददी टेरिटोरियल काउंसिल गा खजिक अमुक खेनरे मसिददी लेजिस्लेटिव जुडिशियल अमदी एडमिनिस्ट्रेशन की थबक थौरम क्या मसाना ngaksनबगी हक पीरे एडीसी हाइबसिना ट्राइबल सिंगना नमना ताबा अकंगनबा मफम खरखक स्टेट अमगी मनुंगदा सेंबदुने अदुगा टेरिटोरियल काउंसिल हाइबसिना खरा अमुक चाउथोरगले अचौबा मफम अमदा एडमिनिस्ट्रेशन की हक पीबदुने मरम असिननी 1956 दा मणिपुर असे यूनियन टेरिटोरी ओइना मसक खंगदुना टेरिटोरियल काउंसिल अमा लेनबगी हक पीखिबसे असमना मणिपुर यूनियन टेरिटोरी ओइदुना इंडिया दा तिल्लबा मतुंगी अहानबा मणिपुर टेरिटोरियल काउंसिल इलेक्शन असे 1957 की फेब्रुआरी की तांग 15 मार्च की तांग 2 अमसुंग 13 दा फेज 3 लक्थोंगना पांगथोके द यूनियन टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 की मतुंगिना इलेक्शन असिदा सीट 30 हाइबदी चिंगी 10 तंपाकी 10 अदुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना नॉमिनेट तोबा सीट 2 अमगा पुन्ना सीट 30 निथोइ लेखे मतमसेदा शेड्यूल कास्ट अमसुंग शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन सीट लेखिदे इलेक्शन असिदा पॉलिटिकल पार्टी मरी हाइबदी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट 13 निथोइ सोशलिस्ट पार्टी की 3 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सीट मरी अदुगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की 3 पुन्ना सीट 30 से मणिपुर की अपुनबा वोटर लाख 3,30,000 चनी गा 13 थादनदुना इलेक्शन असे पांगथोके मतमसेदा चीफ मिनिस्टर हाइबमा लेते टेरिटोरियल काउंसिल की मेंबर्स की लीडरशिप चेयरमैन ओइगने आइस द्विजमनी देव शर्मना मानेम्बम कोइरेंग सिंहाबु चेयरमैन की बोर्ड तब माइचीब पीदुना चेयरमैन ओइरमके अदुबु 1957 की अक्टोबर 9 दा इंडियन नेशनल कांग्रेस तगी सिबोलारोबु अमुक चेयरमैन ओइना खनके असुमना टेरिटोरियल काउंसिल असे 1962 फावबु लेके मसगी मतंग 1963 दा पांगथोकिबा इलेक्शन दा मानेम्बम कोइरेंग सिंहाना चीफ मिनिस्टर ओइरे महाक इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर ओइना मोइरांग कॉन्स्टिट्यूएंसी तगी कारखिबा मिरेप अमने
ꯃꯍꯥꯛ 1948 ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈꯤ꯫ 1952 ꯗꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯛꯅ ꯁꯣꯟꯅꯔꯤ, ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ 1963 ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ 1967 ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 11 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯅ ꯁꯤಎꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯆꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯦ 1967 ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 12 ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯥꯔꯆ 11 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 64 ꯅꯤ ꯆꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯦ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯟꯅ 1948 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯇꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯅꯕꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯜꯍꯧꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯅꯥꯔꯣꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯜꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯁꯝꯅ ꯌꯨꯅꯦꯂꯦꯐ ꯑꯁꯤ 1964 ꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ 23ꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯀꯂꯥꯂꯨꯡ ꯀꯥꯃꯩ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ, ꯊꯥꯡꯈꯣꯄꯥꯎ ꯁꯤꯡꯁꯤꯠ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ, ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯁꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯖꯅꯤꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯃꯅꯤꯃꯣꯍꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔ, ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯟꯍꯥꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔ, ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯝ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ, ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄꯥꯍꯥꯔꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯗꯁꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ RPF, PLA, ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛ, KYKL ꯃꯊꯪ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯀꯌꯥ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯖꯔꯛꯀꯦ, ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯂꯦꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕꯗ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯖꯔꯛꯀꯦ, ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯀꯨꯏꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯣꯠ ꯈꯦꯟꯅꯔꯛꯄ, ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ ꯊꯝꯈꯤ꯫ 1967 ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 25 ꯗꯒꯤ 1968 ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 11 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 118 ꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯀꯥꯏꯈꯤ꯫ 1969 ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 13 ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 1972 ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ 2ꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 153 ꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 1972 ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯡ 12ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯦ 1972ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯚꯣꯇꯔ 3,69,732ꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ इलेक्शन असिदा आईएनसी की मिहुत 13 मणिपुर की यामना ममिंग लेरंबा रीजनल पार्टी मणिपुर पीपल्स पार्टी की मिहुत 15 इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मिहुत 5 इंडिपेंडेंट मिरेप 13 सोशलिस्ट पार्टी की अहुम पुन्ना हुम्फूना माई पागलखे एमपीपी कांग्रेस पुलगा गवर्नमेंट सेमखिबने अमदी लिलोंग केंद्रदगी एमपीपी की मिहुत ओइना कारखिबा मोहम्मद अली मुद्दीन चीफ मिनिस्टर ओइखे हारिबा गवर्नमेंट असिसु मरा चेटखिदे 1973 की मार्च की तांग 19 दगी 1974 की मार्च 3 फावबा हाइबदी नुमित 494 नि प्रेसिडेंट रूल थमखिबने मसिगा मणिपुर दा थमखिबा प्रेसिडेंट रूल मरीरक सुरबने मसिग मतुंग 1974 दा अनिरक सुबा स्टेट असेंबली इलेक्शन पांगथोकले वोटर लाख 3,519 ना सरुक याखिबा इलेक्शन असे आईएनसी की 13 एमपीपी की 10 अनोबा पॉलिटिकल पार्टी ओइना थोरखिबा मणिपुर हिल्स यूनियन की 12 सोशलिस्ट पार्टी की 2 कम्युनिस्ट पार्टी की 3 कुकी नेशनल असेंबली की 2 मसिसु अनोबा पॉलिटिकल पार्टी ओइना थोरखिबने अदुगा इंडिपेंडेंट मिरे 5 हारिबा सिंगसे प्रजासिंगने मिहुत ओइना थागलखि हारिबा टाम मसिदसु एमपीपी की मिरे मोहम्मद अली मुद्दीन अदुमक चीफ मिनिस्टर ओइखे मागना 1974 की मार्च की मरीदगी चही सिमकी जुलाई 5 फावबा ऑफिस पुरमलबा मतों मणिपुर हिल्स यूनियन की उखुल केंद्रदगी कारखिबा मिरे यांगमासो सैजाना अमुक चीफ मिनिस्टर ओइखे मागना सही सिमकी डिसेंबर 5 फावबा ओइरमलबा मतों याई स्कूल केंद्रदगी कारखिबा आईएनसी की मिरे राजकुमार दोरेंद्रना अमुक सीएम ओइखिबने मागना 1977 की मे की तांग 15 फावबा चीफ मिनिस्टर ओइरमलबा मतों गवर्नमेंट मनुंगदा मोट खेनबा मयाम अमा लाकपदगी अमुक 1977 की मे की 13 दगी जून की 23 फावबा हाइबदी नुमित 94 निगी 5 रक सुबा प्रेसिडेंट रूल इंपोज तौके
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯌꯥꯡ ꯃꯁꯣ ꯁꯩꯖꯥꯅ 1977 ꯒꯤ ꯖꯨꯟ 18 ꯗꯒꯤ 1979 ꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ 16 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ 14 ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 1980 ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 60ꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯅꯥꯛꯄꯥꯛ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯅ ꯃꯣꯠ ꯈꯦꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ PR ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ 1980 ꯗ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯦ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯥꯛ 8,8,964 ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯥꯛ 8,94,903ꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯗꯨꯅ INCꯅ ꯁꯤꯠ 16 ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯖꯅता ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ UN 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ 6 ꯃꯊꯪꯁꯤꯟꯅ ꯐꯪꯈꯤ कम्युनिस्ट पार्टी की 5 MPP की 3 कुकी नेशनल असेंबली की 2 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की इंडिपेंडेंट मिरेप 18 मियामना मिहुत ओइना थागलके INC की मिरेप RK दोरेंद्र सिंहाना चीफ मिनिस्टर ओइखे मसिगी मतंग फुंग्यार केंद्रदगी कारखिबा INC की मिरेप मणिपुर की पॉलिटिशियन सिंगी ममिंग सिंग खुद थेक्तुना पाबदा अदुमक याउदुना लेरबा ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर रिशांग काइसिंगना चीफ मिनिस्टर अमु ओइखिबने अदुबु गवर्नमेंट से इकुई कुइदेना प्रेसिडेंट रूल अमुक लाखे गवर्नमेंट मनुंगदा यानदबा मोत चानदबा मयाम अमना सरकार काइखे अनौब गवर्नमेंट अमा सेमनबगी अयाबा गवर्नरना पीदबना 1981 की फेब्रुवारी 19 दगी चहीसिमकी जून 19 फावबा हाइबदी नुमित चामगा 13 नि प्रेसिडेंट रूल अमुक थमखिबने मसिगी मथंग 1984 दा अमुक मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन पांगथोकले इलेक्शन असिदा वोटर लाख 9,44,454 ना वोट थादनदुना INC की सीट 30 MPP की 3 जनता पार्टी की 3 कम्युनिस्ट पार्टी की 1 कुकी नेशनल असेंबली की 1 इंडिपेंडेंट मिरेप 19 मिहुत ओइना थागलखे इलेक्शन असिदा 1951 दा सेमखिबा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी मसक तागलखे अदुबु मिहुत अमता इलेक्शन असिदा माइ पाकपदि ngамखिदे असुमना इलेक्शन असिगी मतुंग रिशांग काइसिंगना अदुमक चीफ मिनिस्टर ओइखे माकी लुचिंग मखादा ताम सुना लेंगाक्तुना 1990 फावबा लेंगाक लेरमके असुमना 1990 दा इलेक्शन अमुक पांगथोकले वोटर लाख 10,943 ना थादनखिबा इलेक्शन असिदा INC ना 23 अमसुंग MPP ना 10 फंगदुना कोलिजन गवर्नमेंट सेमदुना MPP की मिहुत राजकुमार रणबीर सिंहाना चीफ मिनिस्टर ओइखे अदुबु MPP अमसुंग INC की मरक्ता मोट मानरक्तबदगी अमुक गवर्नमेंट कायदुना 1992 की जनवरी 3 तगी अप्रैल की 9 फावबा 92 डेज अमुक प्रेसिडेंट रूल चलाइके अदुबु गवर्नमेंट की मरक्ता यासिनबा पुरक्तुना INC की मिहुत RK दोरेंद्रना अमुक चीफ मिनिस्टर ओइखिबने अदुबु 1990 दगी निनफुंग हौरखिबा नागा कुकी की इरांग अदु 1922 दगी युम मई थाबा मी हाटपा नुपी रेप तौबना चिंगबा याउसिलक्पदगी यामना साथीबा क्राइसिस अमा ओइरक्पदगी लॉ एंड ऑर्डर कायरक्पना 1993 की 31 डिसेंबर दगी हौरगा 1994 की 13 डिसेंबर फावबा मापलक सुबा मणिपुर प्रेसिडेंट रूल इंपोज तौके मसिगी मतुंग 1995 ता मंगारक सुबा इलेक्शन पांगथोकले इलेक्शन असिदा INC की मिरेप 19 माइ पाके अदुगा MPP की 19 ने अदुगा मणिपुर BJP की अहानबा कैंडिडेट ओइना यास्कुल केंद्रदगी इलांगबम कुंजकेशोर माइ पाके इलेक्शन असिदा INC की रिसांग काइसिंगना अमु हन्ना चीफ मिनिस्टर की वासक लौके मांगना 1997 की डिसेंबर 15 फावबा चीफ मिनिस्टर ओइरमलबा मतुंग डिसेंबर 13 तगी यामना पॉपुलर ओइखिबा वहेंगबम निपा मचाना अमुक CM ओइखिबने असुमना 2000 की फेब्रुवारी थादा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अमुक पांगथोकले इलेक्शन असिदा अनौबा अहानबो ओइना थोरखिबा मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी ना सीट 12 INC ना 13 BJP की 3 अमदी MPP की 3 फंके अतै अतै पार्टी सिंगी अकुपसिंग हापसद्रे इलेक्शन असिदा W निपा मसाना अदुमक चीफ मिनिस्टर की वासक लौके मसिगी मतुंग 2001 के फेब्रुवारी 15 दगी थंगमैबन केंद्रदगी कारखिबा INC की मिरेप राधाबिनोद कोइजमना अमुक चीफ मिनिस्टर की वासक लौके अदुबु गवर्नमेंट असे कुइना अदुमक चटखिद्रे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 मणिपुर दगी लौथोउ हाइबा इहौदा मणिपुर की मैरा पाइबी इमा सिंगी इहौ कंसिलखे अमदी मणिपुर की निंगतम लालहौबगी इरांग अंगप फंगना कंसिलखे 2001 की जनवरी दगी मे की तांग 15 फावबदा पुन्ना मिउई चामरोप सिक्योरिटी फोर्स याउना सीखरबने मसिदा मिशम 30 मुक याउखे असिगुम्बा लॉ एंड ऑर्डर कायरक्पा कयासिना 2001 की जून 2 दगी 2002 की मार्च 5 फावबा अमुक प्रेसिडेंट रूल इंपोज तौके मसिगी चेरक्सिदनी इंडिया गवर्नमेंट गा NSN-IM गी मरक्ता यानखिबा सीजफायर एग्रीमेंट अदु विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वही से याउसिलुबदगी मणिपुर मई हौना चाखिबा जून 19 की तमथीरब थौदोक थोखिबदो 2002 के फेब्रुवारी दा स्टेट असेंबली इलेक्शन अमुक पांगथोकतुना वोटर लाख 13,930,958 वोट थादनदुना INC की मिरेप 10 फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर की 13 मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी की 3 BJP की 3 MPP की 2 असिना चिंगबा मिरेप सिंग माइ पाक्तुना INC MSCP CPI अमसुंग नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी 3 असिना पुल्लगा सेंबा अलायंस गवर्नमेंट सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट ना गवर्नमेंट सेमखे अमदि खांगाबो केंद्रदगी कारखिबा यामना पॉपुलर ओइखिबा ऑनरेबल एक्स CM ओक्रम इबोबी सिंहाना चीफ मिनिस्टर की वासक लौके इलेक्शन असिदगी ने एन बिरेन सिंहाना हेंगांग केंद्रदगी इलेक्शन माइ पाक्तुना अहानबा MLA ओइरखिबसे गवर्नमेंट असे मरा चेन लेंगाक्तुना ताम सुना गवर्नमेंट लेदुना 2007 दा अमुक इलेक्शन पांगथोके
ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ 30 ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯑꯂꯥꯏꯟꯁꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ 2012ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞ 92 ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ CM ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪ 2017ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞ 19 ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯔꯦꯞ 12 ꯈꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕ BJPꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ BJPꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯅ BJPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ 12ꯔꯛ ꯁꯨꯕ 2022ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ BJPꯅ ꯁꯤꯠ 32 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤटी ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ N ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ BJP MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯣꯠ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯀꯥꯏꯊꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 12ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 19 आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल सस्पेंडेड एनिमेशन होइना थमके हाइरिबा प्रेसिडेंट रूल असे कयाम कुइना थमगदौरिबनो हाइबा कनामतना हाइबा ngamdre मणिपुरदा ख्वाइदगी सांगबदा चही अनि हेना पिआर थमखिबा लैख्रे अदुबु हौजिक लैरिबा प्रेसिडेंट रूल असे हौजिक होरेन हेक्ट लोइगनी हाइबगी ममी अदुसु ताबदी उद्रे असुमना ngasi video asi matang asida loisanjage ngasi gi namakdadi punsi maikena mayamdagi nungsiba madi momon minoksiga loinana kainanabagi tanja adu lawjage अथुबदा अनौबा video amaga mu aikhoi punna thengnaminarse punamakpu amuka hanna thagatjari